F'Mejju ta' din is-sena żdiedu bi 3.5% l-persuni li kellhom impjieg full-time. Dan skont statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika pubblikata nhar it-Tnejn. Dan ifisser li dawk b'impjieg full-time żdiedu b'5,432, fl-istess ħin kien hemm tnaqqis ta' 151 fil-persuni mingħajr impjieg. Jekk wieħed iqabbel Mejju ta' din is-sena ma' Marzu 2013 meta bdiet l-amministrazzjoni Laburista, isib li l-impjiegi full-time żdiedu b'6,744. B'hekk kemm ilha din l-amministrazzjoni l-impjiegi full-time żdiedu b'medja ta' 15 kuljum. L-istatistika tal-NSO tixhed kif il-maġġoranza assoluta tal-persuni li daħlu f'impjieg għamlu dan fis-settur privat. Iż-żieda fin-nisa jaħdmu kienu ta' 5.3% fil-waqt li l-irġiel b'impjieg żdiedu bi 2.5%. Din l-istatistika tfisser ukoll li f'Mejju kien hawn iktar minn 118,000 persuna full-time jaħdmu mal-privat u ftit iktar minn 43,000 persuna impjegati mas-settur pubbliku. Żdiedu wkoll dawk b'impjieg part-time, fil-fatt dawn żdiedu b'5.5%. Kienet qawwija wkoll iż-żieda fin-numru ta' persuni self-employed, dawn żdiedu b'508 meta mqabbel ma' Mejju tas-sena l-oħra.